Abena Opokua Ahweneɛ. CJ, mami ni kan mo Ghana Health Service fo abaso. Na ye no maseme de na no fie da de no kranie me kan madwen pa de kire Ghana Health Service. Say enkrata no mo di kan de beto yedim so mo ye hwehwemu ni ade no. CJ, it was not enough. Okay, Gomwa Ojobia, Ayarsabia Winiba Trauma and Specialist Hospital yi, Koja Oba Penny at a PO position and 9. Na ye jano to which mamma me then remwa ben and sunny idea and make Korea Yashri Mami. Na Ghana Health Service then Kata by a say, or Muyeshi Shunete said one or no. So yet your mayimu and be because we education mu, yes, a headmaster Biako charge on a proof fees. Na ya suspended no, yes, a Cotina Chania Yeshimu, yet a police nibidi Jumabina and Chaya, yes, a interdict. No continent chain na yenye hihemu na ba ne se na Ghana Health Service na monya medical director no wa yaresabia kese tese esanso ye aban yaresabia enya nkwankwa yaresabia na wadi dwuma tese no no akasa sanya kukudro akonfirm sampa maamene no da mo hospital ho na mo de nkata ba abonte a mo se no ane ye investigation. It was not enough. Na no na nye ombu chese omo call meeting na no fie da no a e de betu dwa e se Dr. George Pra PhD Dr. George Prauma suspended no. Na ebi mo confuse suspension ni fire. See a fire what the other say. Yeah, you were the crowd. Suspension ni atwuma sense. Wo be nhwehwe mu bi na ambowa na e wasan be waduma. E bon so dia. Na ne fire na to aso. Say the way is your front. Exactly. You know, and yen fire no, ya suspended no. And no any the bata no krompo no. E mame chese aresemu e mama botoyem san se nipa nkwa emfa ho se de nipa no te bi owo mu oye nipa ohome enti yesrem pa madaroma enkotodwe egufom monfa sese no nya adwuma ehwehwemu ne monye omo ambulance fo ye omo koja ma me nankasa so asi kwantifi no omo ase na mehwe se mehu mudin wo mu but ni nyina ye hwehwemu na moye no monye ne sa emfama ye CJ eno eho asem da obokrata yi aka no tententen ediaba na omo kire se findings no omo de 30 days che say me de say consensus me raising last Friday ni nyina no na che say APP o han CJ no omo che so omo de 30 days because near per timeline investigation no how many months how many days how many weeks no mu hia omo che say 30 days eno matie bedwakuo ye omo na akodi sa adwuma yi akoye hwehwemu no nyame onsha Ghana Health Service no nyom kese omo ma yenya gidie no eni arehye wo hu say ye de ye kra ne ye nkwa no ebedura yaresabia betumi atraste wo mo eno eho asem ena Ghanaian Times eka wo ne fa etoso enkro no na Vice President Dr. Mahmoud Bawumia ena ene oni Chief Imam National Chief Imam Sheikh Nuhu Sharbutu ewo hai ensada ensayem na nasema woka nyina no ene se awosafi idi no ne sema woka ye no chese Ghana fo ebesi ginaye e de akoto ba December 7 sa gina na omanfo AC no ense se kwaye se mene ne fikuro mene ne nyina ye yakanfo mene ne nyina ye ayibia mpepefo mene ne nyina ye yigbefo mene ne nyina ye asantefo dabi wose wose ye se nipa na oba seto aba ema no edie ni na ni sodi hunu ni susue no eye den ehye be na ode ba sa hye ne ye de besesa wa brabo ebe ma wa hoto anase ye de ho kire na eba wose no ene de wose Ghanafo ehye so ede koto aba eho asam eda ha na mampade dada John Dramani Mahama wo sheda bokrata ne fa etusu ensia odaha na nasema woka nyina ne se afi we idi no wose eye ebra woso ewiase nyina ne muslimifo nyina no de ebompaye ema asumdwie omode bompaye titiw se ye wo abato afimu no eno ene na de sre ya eye mampade dada Mahama de etudwa na wo hwema oni Sheikh Ibrahim ena edaha ye ne chesensada ensayem na the former president agine chichi wagene white ene omanima ye serious sanso edru idisa no a ya na eye anije nko a eno ena ewo haim na oni alusuna wa jama wo mu ekua eno no enom no ekodi sa id afahye no ewo eye State House aboboa no ewo enkran ha na no kwasiada no eno na Ghanaian Times ebomu amane na eno no mampade dada Mahama echesa fiwei sa id ni mu ano na omo ko eye Mecca Hajj no sije so omo mayo te hona no mu di no na wo chesa fiwei se wunkita 75,000 Ghana cedis a untumi ko Hajj ni bi na chese kan sika 750 million na eno na mampade dada
ebisa sɛ ɛbɛyɛ den ɛna Ghana ni no yɛ adwuma bodwo no watumi akɔ meka bi bra wo yɛ kramuni awo bia nso nim sɛ wo yɛ kramuni nko ade a anya hwere no ɛwɔ sɛ otumi kɔ saa kwanto no bi ɛba ɛno ɛna ɔhyɛ bɔ sɛ ɔba bɛyɛ mampani a sigi ɔbɛhwɛ na watete so ama Ghana fo dodo no ayɛ muslimi fo no anya kwanya no akɔbi ɛho asɛm ɛda ha na Northern Regional Minister enso emfoni ɛda asɛmi ho Alhaji Shani Alhassan Shaibu no so Jubilee Park Tamale ɛhɔ na ɔmo so mu de na ɔmo de hyehyɛ so a ɔno aso ɛkasa yɛ ɛwase nti ɛno ene de da ha enye ho nko a ukọ voter region so a chief mama owo Alpha Anas Hamid wono aso na edi empire nanim ewo ho ya eno so ekoso hoti na no kwasie dade na eye empire bo enko a eno mo bo edema oman Ghana Ghanaian Times the bokrata emu ensem enie na eno achi no memfa wo enko daily guide na yenhwe asema daily guide ede aba na memobosom wo ba anim ha yi a wo mo kyese page 6 no asema da ha ocean blue na ne nyina no cylinder recirculation model ya aban ediaba ne se omo behwe se ne omo a omo wo business ni mu dada no anase joint na point kwa no mu besisi a se me wo cylinder wo hoyi na medu ho no ya filibisi ho dada na ja makwa akwaje na me de ko bo so be distribution into use na we na wo de ko na akwaje foforo nti se bia wo de esi ho we da ha we nam ha we ya araste awe na right YouTube ni krompo na esa no awewe onya we obehu ano na ma gas ni liki no tra bi no edo hawaba eno na mpanyefo peso omototo niema na omo hwe se oja frama gas no ni explosion na ekum nipa edo hawaba no si ye dia na wo smile bibrisa no ni nyina etu obetwa ni nyina etu obetwa nti no eno mo hwe se ocean blue asase CJ ya omo no a same point ni bia wo mu edi hudwuma na kyese enya bedura ne sa na we no omo bottling planter wotema yo mo kyese omo betumi afili gas be 1200 cylinders per hour wow nti don hwe bia no betumi adi sajumai omo be fili gas no be 1200 cylinders eno ene de wo ha say omo kyese June 7th no na wo mo ehye adwumadie no asem na exchange point no Puma retail stations a eno ewo East Legon Madina Majo patro no Majo patro intro say NMAI Kofi Majo Madina Majo Kiseman Agbogba Pantain ni honyina obetumi akọje odi eti eno ene de daily guide eka ho asem why de me pe bibia ya menka na memfa me kan ade na me pe nkan se ye nkran din a me pe ayiwa na be ka kire me ayiwa ana no ma meta akọka ba nchampesi o ka kwa na ya pa kwa memfa enti daily guide anim hanom eno no nti kofi de wo yese na ye nkran kwa na me hia bibia de ka mete wate na eno achi no ye moye rasam ya wuku abaso NLA National Lottery Kapu abodwuma say Ghana kwakoka amamman ahodo a wo membership as observers no Ghana akoka ho na wo hwe history na wo hwe dodo no ano European Union no amamman na wo honom no countries na wo honom kan sa enom ye members na sese de adwumaden ye resame okuko enele wakoye no wo mo de Ghana aka ho bie enti wo hwe se de adabokrata no de enchemu no aba no a na chese countries ni nyina no keka bomu de a omo ye makomako aduoson na emu aduoson no emu 50 ene di omudwuma ewo European Union hon ma nyina ye member states na emu aduo no non members as say Ghana akoka ho bi nti abasobosonko kokra na ye di ema enele mu adwumefo ene omo chief executive officer no ankasa da bokrata kasa fa yewra ato Forson ya wasande na asem kokodan court se nke be ya court ensi kwan na say charge attorney general de abono ewo ambulance ne ho sensem no omontungu na asenye no etuntwa na so
gaje fa akuni ni miense tina dwam ni nyina no abo na asem na to agu kyese eni enyina so daily guide abokrata emu no emprensa so nie ya yera ato Forson court abo ni nsem odi akoni nyina ato agu mistraya ene eno achi so na oyese dedi kan court oyese court aseni na ekoso no court entwa so na se kyese omontu ngukura ankwan kosi aga eno sande we koya we so ate afaso no daily guide abokrata emu eno no CJ mejiri sense nsem no de dodo no a ena mabobo so de ama wo no na no the anchor na ekasa ewo hayi omo chese community mining project bia na ewo se koso se na mabu a omo potem hodom no na ebo nche ne se omo beye oye kire de etie new month omo beye oye kire de etie new month na we no eye ahafon kasem ya no ewo certificate wansi ne wo ahafomantemu na emabu na ewo hodom no ne oni petete hodom no chese nyoma bi koso omo empe enti omo akache new month say womo entwi womo ho enfi community mining scheme ne ho no omususu se no na ebeboa mampotem wodom no apeja na omo ema new month kokobo no CJ no ho asem de anchor da bokrata e de aba menyina so na de amde ba ni nyina no mimfa enwie e wo ha na adofo